ni wolowulana kuma amina kalan daminɛ birani seginana insha Allah kata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي هفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنهدرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن عالم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا الحمد لله ثم الحمد لله قرآن الدكريو بين من يبقى من قال ولا كورنا سورة نافو تفسيره
bi insha Allah hal bi ame suratu maryama no qur'anu sulan tani konondon naye nabila ibrahima alaikum gapma udaminana wa suramura nabila isa kunga wa suramura maryama kunga wa sura nabila zakariya kalla halayu sulaya damina wala isa kunga pma lakarola ibrahima kunga pma ko daminana nabila isa alayhi salam ni alade cidenye mini alaikum ga lahala chamau ngalon jamau nogo chamau o darala jemo fe ko era kote on gole minun darala no de aka no nyima lebu toy no nyima to chala wani muhammad ga gafe kunda kaira saniya kabo on galo nguru dola to ya shite isa era bolo ataka gafe fana bolo kadaka man numbe fo male gafe kono ale kunga kono fana mi ni odira bay asorolim ge alaka kabako sorolla ni manga ani to chemi na bino soro ko ma yi rajam wala pew fokata jigi ko honnana ngala e jigiro bel yoromo yoromi ni o kara jibe watamaro debe ma ko watna soro ngawna tabe no fani sorola afe ani amamne che yusufa anya jira nabila isa bangene ko fe no ye allah subhanahu wa ta'ala dili kerengere lenye patafe anno ya soro o nyono adamadiya kono abikenga zaningele do muno ngama zaningele abike akajwa ikaye kame muso yere bide sorote kasoro chema samo mutini wike walama musuba korere abike jien kono nga kadogo nga akachala asugiya fefe iba soro na sega sera kira muso bina abina foka fo nye sugo doke ningerata noro nanamo akarata abebta laba odila o isa tay kono ngi ko krengere kabo ala refa fe min no kunye bana sala kawka na mi manya chideya o da chitoy kabu fe pew o tamashen ko ni mbotigin nana dezoro ka soro ama chedo ha mana aya siya ka fo ala ka manya boto ya ka blundala o isa benani masabenga wate no herodose aka dal kelaw aka bugru donaw aka kolon villaw olu kunye asome ka fo a dedo wulume ha mangamo no fede neme chodo absunga fiye blega fangana o mi warasa ma herodose ya muradi kwa kanyini o kibara dira maryama mo ani amamne che yusufa o kon kara duguli resa fo misra o mana ukasagi misra ukasagi kana fasula ko kibara mene ka fo masaka inzara o mana unnato la sa ube faliga o donobaw ye maremana de nu benaka akoropo a jira de la de rata koroy o ya jira ka fo mama bobo manana folo bina mo fo nyina doni kola ala kola mzega mo vaira kunga yiga mo de soro kono banasa ngakana ba kibi awni de kono blak mana
on ga nya foto mi ni bi corona kala ni ma tashi ko sebe ka kuma tashi ko nu na chola ja bi ke kono ka fon me ko sana ke yoron gele late o ma kono era ma kalo kono no soro kara dron pas na ka wulu o krobara juna fala ka la la nga ma korba ka fo dimi sama kamale mo musotigi mo e ma bu bom nana folo ma korba no dimi sam yara kuma chuo nyobe nyango ma korba ma fe ka aka korba le yana ka onyi kon jena jira aba fu ma e ma bu bom nana folo wala ma e ma bu ba ko la folo e ba fu ba fota o kote ka ba ko la ble a fo musotigi rama pian ma korba fe woni o ma nabila isa ka ani dono ba yo kuma minge wala ma na bana to tahmiluhu min wara atina fa pe ba ko wala ma be ba ko la nu bana ka jira ke kon kele man film hadi sabiya anya wala ka fola atina fa me bo nana ngani ma sugu ya dudo o bi fo ma korbo fe dimisemi ni bo jera bala de era ba bulo re ngani mi menyona o ti plan amba fi mote e la gushi o kama sandanu fla be fo ka soro atwani ya soro isa sira ko sandanu fla ni fama wati mi o ka sandanu fla de mo ma bi bom nana ko tapma yera ko bi bala mana o ko ngoro muso tigi ma ko ba fi ma e ma bi bom nana ko ma bi ba ko la ko ba ko bi ba so o fo nga ma ko nana o mana surani ngono akafo aye na yuma karsa ka kufo aka mangutu ayo laje gafe ngono ne qur'an yi ango kadaga na yuma jite na ya soro ni anseta tama ni pamba kunda vote ona yuma moy ora ko ne tawrata ta tuwe anseta tama ko ni kira belejele mangutu le de ko kunda unye kama alaba fi wazkuru fil kitabi ibrahima wazkuru fi ibrahim ismaila ni gafew ni gafe mamulo na ka kiraw kala la nyuma era do ay gafe neta kuma ame ibrahima kunga kata ale dakuriya fo afay ram ni ramaji nga fay apbe ni de chorba imanga ne soso iwala kaundra andala otmana mena faya beni pmakolo ngalbi nabila ibrahim aturaka bangba jabila ni noyay mana bangba kamo wahjurni maliya ekane man yere kado bone korode wonro pew fota su watumo kana gurana gona tabe ibrahim madimi aya binani ani wulo lana imafo qala salamun alayka bro ko ba ngo be chomi ne gona kana tay alaka kishiki sa astaghfirullah rabbi mina yafanyini naba ma fa itola innahu kana bi hafiya igado daba mai dal masa tere ban neche awo wa atazilikum ay kum ya fa chomi nebina auto mina nyoroji aula wa ma tabuduna anaka fa matanu min dunillahi min ala taklenye wadu rabbi mina naba ma wele ka deli asa allah akuna bi du'a rabbika shaqiya bi du'a rabbi shaqiya on jigi dama ka fo mina dama ka sheminge mollangulo nabo ala bulu fiu ay nabila ibrahim kadda kuren sisa kanyeshi afamo famingo kaka wakoro naka ni mana pamanu mana jigi tike otano nyumonga tabulula ujigi be alay ujigi tigi ala la fiu ko magula tugo o wal nabe ka de amu falamma itazalahum tumana mina aya fotugo ma yakate ayi rajia kabo afa anu ka jonnuna falamma tazalahum ma yabuduna ayi rajia fala ani fannu me ka min bato min ala tagle min dunillahi tumana ayoke wahabna lahu ishaqa wa yaquba alako ale fana yoroji aka mola minge
ka ke ala deli wala deli wala deli o konnana ikaro ka fo masa fana ma bulangulum la de ni na man joli sa be ka ko fani o jigi tigale korole shi jele faso mulkule musoma onota jago ka chen o shi joli ni ala ba ko misale adi ngona tabe yala ka masa de laje ka ala deli kaba ko masa wala mo ko be de la de nabila ibrahim tanzile flo fana mo ale fana shi fo sambi segini ko ko zero mo afana fla ka man aw be fami mbatu ko ba ewo aka fama tan nebina aw be to nebina nyashi alamo kwayo kame wa hamna lahu isaka wa yaquba aw asra ko asa alla akuna bi du'a rabbi shaqiya ndina maga mina ala wele minge mulangulo tnabo fiu ayala wele wala ko fo habna lahu upma kune dilga ibrahima mo anaka ma korobaya isaka akwa isaka damo de wa yaquba an yaquba wa kullan ja'alna nabiyya wa yin num bele jele kan bani mani chedo isaka mi votani ale flanani dinga bra ismaila de wo ya soro ale rashi profo sambitegi nga ala kawala naw bina doni o kamo ibina kala bi wona ka fo ibrahima ni ayra dinga fula inde sigira dinga koro nyobe ismaila koni وهمنا له إسحاق أيالا دلي كادلي ولا دلي ونيونغا على دلي بكوباو وكوبنا كتشو دي جير الله عليه ولو بكشوري لا ولو تكشي أنغو مغنين نونا يارا بيبا على بلو ولو نيبدا مينغا كوبا نو ينا بولي وعلى كوب ما عليه إسحاق دامو هل بي أكاد دوين وسولا موسى akal la ini ngasabati du katonya na mayala alama ya katonya na mayala akwai yakuba fana damo kasro yakuba ya amodende nabila ishaq odede yakuba ngani nyara na allah subhanahu wa ta'ala ba kan la famya ka fo ibrahim kan ngunani ala kodi dendi mimme ka alama atwade ala ko chenta bay ne ko fe ne shi seraro me na do ka fo jenso sigi chendo ngane do kala sare je betare ka suru sare onin darata ala chukuta kula amisa ka dinga from no yakuba subhanallah ismaila o ya sura ibrahima shi to ai tamana sambi sigi ka kadaka ani ismaila era sigira ne ka koro nyobe kama abina aya warla ka fo falama bala ma usaya chorba kale ka o dezuga soro o ko gado yede wala la jirabli ngai we wa afanga afane alai ko be ibrahima soro a jora fali gar fana ka fana aya fo de fana sona o ya dama babu ngadde mi me ko fa no isaka ni yakuba oluka manya o bona ala yo de foloke yeletai ka shuru dobo dobna dobna o yakuba era de ale de israeli o bani israel koro yakuba de konde yakuba to flana de israel isaka de yakuba ngoni ale to flana de israel o bani israel yakuba dim denga chetan fla opma isna ashra asbata fa fo qur'an kono abe atwari ale dewnde onga ube moga ibrahima
وكلا جعلنا نبيا كونيا بغنا مني وهنا لهم من رحمتنا ألكو وني يدلكو مو كبونغا هننا وجعلنا لهم لسان سيرين عليا ومغتو نيما كوني على يوكي توفين كوكي كورتا فين جيكونو وكاني وكراسا دي محمد مندو نا چايا سورة إبراهيمية إما دو فسلامو فكو سبت فو برما تونا فو كا آل إبراهيم فو أولي سنة سيدي سادة ودين برو تبو فيو أنغا دين ngonna ka fo na Ibrahim ka yeradi ana de Ismail kal lahlani no mo fo kele sanjiti lama na ya soro Ibrahim ka yeradi kandigali fa jenana ba jenana subhanallah wulude era jenana kawa kufla kadaka wati ika fayra mena ka kandiga ode kadai de sali kadaka shisra sambi segi kele ka de mizoro pati ubu era bulu ka tamendiga e wa ka do saya ko to sare ngala ko la ne kandiga ni kandiga limi ni ode bla langa dine kono o yera di Allah hala ode bla langa dine kono ko ke sawon sallahi afani kan hakil ga jigi fenye inde ini ni fainga yera di alamo Allah hala islamo akana nyinen ngo mi nyine me aw fe inde nabila Ibrahim na nabila atwaidi ade Ismaila kan yera kula ala kan nyera ni fere alamo ala ben ne fe islamo o kuma ay to gasagi kan galinga musa kana nyina ko no lahle nana awru kanyana ma yakono domi atiga ga burama wala ma kaga Ismaila ide kana to dogati ya sahaba radiyallahu anhum lu kanyana ma yakono olu am sala chama jira ka fo saya ni yawa sahaba ka siga wala ma ka jiro abada li zo maka fiu kuno nabila Musa ani Ibrahim ce ani ala krache o foto anye khubebu ka takuriya fo woni kira weru taw ni Muhammad ka kala ne woni ta nyon zoro yire ni fili ala koro ni utade oni ala ka kala ne woni ta jo yirokli Muhammad yarate sallallahu alaihi wasallam ani sabal ni munyu mashi bakro anye khubebu tata ay dongel dalmi nge kasoro ka araka am flasali kani jo kandigal kira koro ni soja bela jeli burama yedo ko Muhammad mando ya chama kede Mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim o dakurinya bo aramadine fasi o bunya bo bramana abram kolay wazkur fil kitabi Musa ni nabila Ibrahim alani aka yaradi ana adinga Ismaila o min islamu kanga o ladege watibe Abdul Latif Afghani Imam Mahdi inana kabita makata hijilanga Mahdi ko rama nana kana ko famu ka zora sai kata dula kabita nyefo labana don bawye ajaba fama yorola ka kafirira ka kanga fa ka bonga fa no famau mi masayalo do alaikum masaw ka babla ski kungolo la obunya fama bulu ngan jamana don baw jira sa kwai ninge maska jagwara ka don baw kame nam naw ye denga se ka do kono abina kiruk mami
masakera nana idada tlokora ko ni komi jama murutile mata fo kibo kumbe ngo be chomi ne be do omma ala masari kala fal nabi meme vie jama ho ndoi afone tlokoro tene ka fo wala ma ko inte chen ne yo fo awara ko kelenti daga abla tv ka do ka fo ko ndeso jamvala ko wala mo de ayi alde ma di fole le man e do ala de ayi ko ne ma fo malle man ya Allah ne ko ka fo ne tlokoro de yama min no fa yode e ko fo ne tlokoro akonde so la fiu mi masaya ko wa ye ko jugo wele yalla de masaya jigi tigale wulla ka boy wa bono farakuru wata kunkunu ni kan yira diminge alan dala kara sahaba we boy ni sa ko de kama mari to nyina mala ama so fiu ka fo masaya tlokoro ko wanda ulama tem hadi kasro masaka de kunyo nyina ofo net lokoro amaso dinga le mena fere foila saya ka dinoi burkina ngoro ya handi abad sorba konondo nanye sambinani le sirumo tobe ka koroy kelengele kamar fajo la nima bo nama bo amadela amafa folla almamdila alma ko be ka fso ko ki da ko yi ngoni ndishe kandige ni kamel ngorori dinda de kubu balaro tro tida tila sina siyan flakala akwa maja ni won dinda ka she kandige ko saka shi flana aywa iti yera ni magara e bo joda ko almami tararo ma be tati we kisiyan sabakale fanana fo ma konondo ni muhammad ta kala ne ta kala ndewni ni fillo ala koro alo tiga siga asera na konondo namo woni asro muso nu dombe misri kono muso nyeda fle de nyeda fle la ndato ala faade fe go doy mo e ma chamange jengono be sambinani sorban ye chamange modon fe ita fite amariya kula katoi akwa bada aku tara ne rabita yo kisa sama kwa fananingen bekara misri era dugana na sabu selwati jama fale misri la si mo era wa takalo woro bode chalma e kalonani burgina sisa ma jugu yen nga kato o kaloda ko jihadi note jihadisu note fiu ngapma be mi no fe ni ma konondo ka kekene ka udonu muso joledo ashima siga baya da kuriya fale ni nabillahi ibrahim ana de ismaila e doge uchama be ummatu muhammadiya kono de on galbi halbi no ka fo korle ma brodo be akabo ay ni blangoro halisa ko so mo jogo maka daka kele du yero maw famo ko na ko ni comme ko jihadis tatra jihadis famo ko ni tara jihadis ka kunga sura yero femena famo ko taro bobe morde fu fasay na jihadis kunde o mo jere ma fara yero lable be ko ne dugula ngulo na sade ali shu doni gara baray ada mo hakli willa ben na fo dori dugu bakono alfa ko ka so wadu jojo ka du mo do ruma ba jola fala re
do kalo kaman ka ko kalo wara ai da to boda o bono man shi kal halat na fo qur'an kono che la fa ka soro an yurgo ummatu muhammad yala e bi sahaba do soro wala ma mi rota sahaba wala ma fa yurgo watina e wa misala soro ummatu muhammad ya kono anaka kiramunu ga boro be ka bonu bina ko wala ma nu wara olu be ala don ala noro flek mina chemvo e muhammad de o muhammad mando o de islamawi o muhammad ga gafe de be ka kufo kuma kiran numbe nyona abe ummatu muhammad ya kono nyo fo chugumi misiko ka واذكر في الكتاب موسى أكو منا أو كرنا كلناو أو ما كنا يمان قال له دو أكو موسى وفنان يمان تبني دو إيده نما في كوكال كوكو لقي كدو وفي الكتاب نينغافي إنه القرآن موسى كويرة أنيني ني كدو إتورات إتوالي وي قرآن ني إنه كان مخلصا وموسى كرا ما برغوتلي ألافه كبو شيطان بلو مخلصا وكان رسول النبي شيدنو أو أنه يمان على بمافه وناديناه على يا ويلي من جانب الطور الأيمني turu kulu da o kniya ba kala ala wele daye o karramnahu najiya nyamma gore ka ndugo ngam voye wala ma ka ma fe ka wayu kaga wa hamna lahu min rahmatina akhahu haruna nabiyya musa alaga lara voto fle ki ka do ka fo chideno kirado nga akono gwangume haglisi kunda kula jita pmbey kono gwa pmbey ma ala ko anye abal maga haruna anyo damo ka banga hinana ko yeraga no nyumani ni vembe ka fa ni med deme ba o musa rega dakura minu ni olu temena ngobe aja wuro kono koni ala ni gobe chomi ni mama farane ka frono aka shetana kwame ala ne musa ka pumati mina ide ni mama wara farane kono ne wanga ai ndida frono na fiu wanere ma yefana wana manyi mangaide mado farao wa mado fara mulu musa ya kwala ide wa mado fara mulu kuma bola wala re kagula ne mo kuma nya wala de ne bolo makainde ala ni sima ko farana ka chidiana o winyo konte ko njiro bena de musa ma daira la fiu cheche la rana aya choma mo sheria o dama kashi ano konna kashi mi no be musa kono anadala ala ko wa okmana musa fana dama kashi ya de medre na bolo make ko fana gano nyumai on dama kashi minum be ka fo chedo kan shuka ke ala batuka ala nyini ka ala wele ka bo jira ngabi wala wero konna na ka fo muhammad sallallahu alaihi wasallam ma tafangana jafarya anatle ana sabali umi indira lemo o mo dekrato mo fiu we masaraka latigay kasoro kira rami dame kani muhammadu kenye kiraw
yeru caman jala ko bonya na wala minge ko nabi Musa de alere rono kono ayo dama do fana bo jira ngawna tabe o Musa alere jongwala da kura minu fofo me ko do fani ala chana ne bla baramna ndese koy frono ka fari ma juguba o fanga bala ko jugu mindo malama ke wara da o toydi ne sigi malama ke sigi tew ne mun o faranga koy wanda koni aka gole de wal balma ke farale aka ona to ko ala koy nguyi albi ni ma men e ko am labi se koy nawa ala ko la eta ini ma ko ma asma wara ne nyabala ne ala baw few ne aw craft fly akone de asabana aka joro few ko dalu ma fla barangu ngala lugo kurana be mbawra wala o bana fara ki ko musa ka la kila la kaira ta kurana kono of mana ibado la ka fo o musa alayhi salam naka kira shariatigiya onata be mo mando mangutu wa choye cheya minyira ne kira to ga nyamata e bijo ala de mo mando kono ko ni sabo e cheya ni yera dini faryani sabal minda dina kula ne kira tota yaru ka mo tew awru be wado ko musa alayhi salam alaga mo make limina jonyete ya du ka shifa ta fa ngofe ini kala kata kelege uli ko musa ko in do be chugomi afma ira ni kala kata kelege am blandi ta rashibli inda ko be qur'ana kono suratu maida kono wen bo musa makatu kashi alaba ala rajira musa nyana ebu uyede ka herabe mina yo jirawla nu bano mo ofma fo sambinani na dugu nyew nyana ble yati hona flardi una tukko kulo hono ya o yene go sambinani da musa era fatura of mama yene ko kunda ngara ka tusko be be kala o be fana sara sambinani ko be ala sorlaka ginderel du o ka sorno ko le maneta dugu borami sama ngumato ka fo bisala ala ko dumo ngawlu yeru de madam musala toydi we musa du kashini mai ngala kara sahaba upati ala kara dai aki inya komi aga tabe mbebeti kerengane Abubakar radhiyallahu anhu an Umar nu ko mama adi alayhi salam aba ko Abubakar kunga wa kana li zati al-mustafa mithla dhillihi idha ma ashara al-mustafa qama kal jari وتابعه الفاروق في كل خطة وساس البرايا كالملك المدبر ويسحبه على كراكا نيكومي أبو بلا ترابوسو منا إمام مهدي وقواني سورة دلتا وكان لذات المصطفى مثل ذله إذا ما أشار المصطفى قام كالجري وتابعه الفاروق في كل خطة وساس البرايا كالملك المدبر ako Abubakar kamar ngoro ako anala kira ko ngara yatwadi adama de ni ja ako Abubakar ni Muhammad ko kirate ija ko ni yala ibil lama jimenga ni jamoke ibri jababri sigi jababri kungir jabab ako Abubakar tura la kirano fetni wa kana li zati al-mustafa mithla dhilli إذا ما أشار المصطفى كما كان الجري وتابعه الفاروق في كل كتاب أقوى عمر فنا تورا وسنة وكلنا جيم مرة مسكة كم مرة كاتلي يكون الله ربنا فتقول وساس البرايا كالملك المدبر نيه أنا صحابه ولكن صلى الله عليه وسلم
ala kara mi vo kunga ashabi ken nu to atoy la tuzuni fi ashabi ne sahaba o zeni molodo ala yu koloni ala nganu dula ala seni bolo be adama de ka layinu walali kama to me akonga sahaba bate imam mahdi alayhi salam akaw dokora be no be yaina fi dillahi kono kasahu buyutan nufusihim itamattu al-iqan wal iman قاموا بإقدام الرسول بغضبهم كالعاشق المشغول في الميدان فدم الرجال لسبهم في أبهم تحت السيوف أريك كالقرباني وكي يردي ألمون إي محمد كا أن يكون مكتمنا أفمنا كوي كادو كلفة من غرسة أفمنا وكرنا فدي نيتولا ko ko man ngoro joli koni o garna ko sa kan ko foy fani ma fi dangar ala kala sallallahu alaihi wasallam ni o salata kana nabila musa naka mauta yaro ibn singa ka fa dabara babe nuni nyonje o cido mina de atina ku so ga du mina kwa yan ladige ayen fle akan ladige ce walela kiramu wa mo ya ladige cena ko ga do ladigira o kara la kira muhammad sallallahu alaihi wasallam wala kira ko cena zeni muludu ni mami e dofu mo e dofu na muhammad mo akara ne sujale ni mo nga musa ka moy mi ba ma yuda nyongro ini kala kata kala ga on zanga na ta rashibli ko yi atiba hanni ya mo frano ka jona o chege ka ka ko atiba albi ini kala kata kala ga wenda kura jama do fa musa ngona tabe ala ko musa era musa chendo na ala yakisi ka bo shetana ka purungamo nga ifanga mase rom ifanga mase o kabene suratu kafila musaka kashu ay tamam ge sugo kono ni nabi famula mo be ma chama ngono ka fo kenenga daru kasro abe ko ni la halawde jira toy وقرمناه نجيا ayo turu sinina atwari kulu tali minge naga mo filla ko fe ka ceni bake o yasro haruna fana bewu nga mo haruna kenye nga nane ay bara minge afolla ka ta haruna ta boshina akuzigi mo ko tufa am vlade chide wane de kundara fotur sina kulla kalwala kala law nyani ede turano ko yaka mo koroshi njene bay ngera ede boloya ya nga bara cene ya malo de amma safalo mo ala reto gata ko rabo zolemne haruna ne surali isra to fmmi korona bi mbaro bayina warna ba ho musa yabna umma la ta'khudhu bil yadi wala bi lisani wala bi rasi mbade kana guzigi sama kana moji sama ne kumana nouvelle ye ko beke umanda mede o yoru pene kana fa ne tila kana boji sama lu nyana ne ko jenna nya jenna note ndesra musa balma ke boji bla ngo chidon utorola hal musa be kan minge duska hidi ato yake nga balma ke kala kanya fa ay musa bla ay balma ke mla ay haruna bla kasroga nu ke miye sanu yele ko ke mijene ko go bato akasro go ngabo jama kulla ka joni rata ka jeni tasmana ka beyele ka fil ko jila ka jira bato wala ni ay se kula
ajenne fle wa fle ko jila o ma dusu sumana anya wele kata tauhid mo ala ko mo de chen o sisa Musa ko min go fara halbi oye Isaka ka Israel nabila Isaac no ye Ibrahim de mlana ni ale de Yakuba den tan fla afodo bani Israel de o lu ka cicilo la sa Musa fana bo kono Musa fana bora Israel ne denga flana ni halbi yo Israel وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا أكو إسماعيل فنا كفو إسماعيل كفو كو نيما وفنا بغفي نكونو غفي ولكن لايدو تيغي مي لايدو تيما وكان رسولا نبيا واتشيدنو نومانو وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا akngira ba aka adumo aka maramo yamura nisali ani jaga wa kana inda rabbih mardiya wa kado masayoro la jenge mamo chedo ni ismaila min kufar sabale nyala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam allah rabbur asram vesa ibrahima kola ode ismaili nabila ibrahim musuflana hajara ode de ismaila wale resorolede ni sara kono sorola ka kele sisa onte warma kuma desoro fiu wa kullu ba mina ismaila alim ya folaye ala alaka ma ma bunda o silsila o juru ala ye o juru mono bolibla ko felala fa fola isaka la wana maya o juru mono boli ko sama folo ibrahima tara ismaila ni abade bla fo ko kono ne bilal hijazi ismaila chendo ana batara bla yoro minani nanye dokran worota burama ba ko fode inni askantu min zurriyati bi wadin ghairi lizarin inda baytikal muharram rabbi li yuqimu salata wa nut fajal abdana min an-nas tahwilihim ala nana nga demé bla ngokolo fanda banda kono de du veyra te koy sena fende dala ngaye masamiye on ne namu bla ko mi ngoma kadaka iya somi nda ko bato kanga ko koro no alkaba ala wannan no bla alkaba karfata koy muso ukaka sali jobawi wa afmana komi enyini ni diro afma mo dusgo be ala de bulu afma mo nyeshi ro mo de aka mo nyeshi ro yi mo mana yoro mi ala dahir menana ne de ngade malaw no kera bolo got na gole aka daga mo woro be woro mi no bo watimi nay musobla ani de abisagi ay ko do muso ya nyinga ako chena afi bamla kono ngogolo fanda bandala tanindowa ibi ko do anatawa hali jitei nabila ibrahim ayre ana do chen alama ya chen na hina be koy amase kam so jabi de ora nak ngabi pa
kashi kamo atna se kapma nya fode asebe me da ibulo ja nya kal fa alala ngara kunde se kapma blende ayra do tigi tigi de nyani fle amba fle numa foi tu bulo ya o muso ya nyinga ko nyala to ala be mi ami ala duwa ami ala mi wa kedo sebe ala ikoy muso tora o taga sege dila musa ka sega tamade do tomato soro ni jinina soro lu fe ka ditemo dere ala mi noko fale fana be kashila abi sew ni bolo fere fere abu chunju tamade maye ngadawa masa yira dere dawa masa yira chugodi ne kashwato sebe ka chunju ikaro ka ko jipo ira koy jimi mboira ode zamzami halbi jinyira poy boy to ikaro ka ko mana ka mingu me fo ufe wati muso ere aja te ko jugu jire ningana ja koy tra ye koy ore ka zam anga koy tra koy tra jire to dalora okorai ala kanan ja koy ninga koy jire to dalora oba fabi zam be mana me ala krana ni tamashawe abina ni ruhaniya jimi ala moya jimi ala noromi ay banje ko tola dere ono to poy la sadi onne ki teddo fe yo ki yerla nga fala krana nore ngaja ay ala ma do ko ma fiu fobi indo ma fara ko ga fe mo bala de halbi zamzam ji nu tara hijila aju be mana fa onu fe ngono ka be se ka do sara chugumi ismaila ala kira bora ale de la larabu bora ale la opma yahudiya wo larabo abe ibrahima bonzon ngai ka ma ya folola isaka la yahudiya la kun bani israel la kun bani yakuba la kun opma lu ro ko ni nye dinga fula inde ngam malangolo nyesa tu jate fiew to atu ga malangolo shiwo gulo manyuma ndo manyuma ala ya daba kama kato bola ngo ya sura aya ko musa ide musa ko de enyo na nyuma do mina ati foi fa ko be abi fa ba bu fone toy ne mi ndo da ko na bo de fa ti foi fa ko be awo afuye abi bo aw yahudala abal mawla o be tawrata kono abi wala abal mawla ko ni dakuriya abal maw olu nyina no ko pe ala kuma kaina olu nyabu yera de law nga balmani u fana balmo ko taw te do arbu ru jate ble fiu nyina olu ko e mala ko shiyo olu gonte olu yeru bulu kasora ja musa kamodo mo anyina ma balma minu goda wona mina bolula kabako amauto de amakula fiu ala kra kata bom la rabula ay wani ya ko ma jena fiu ma da rosoro ko mo nyeshi ala kra mo foila ni kelete munay sono may ndara boma nogale nuna ala yanjaba ala isna ko kawna on voto faw a pena nyuma on do katam hor bon nuna kawnda firi ala wanyara tiga ko lable ala ni yahudi o tare karate ko suratul fatiha la jam min rumo kram maghdub alaihim dimi keme men ngoro de yahudi o opma naw nebe mo ka be zamzami yu
an modeno fe no Muhammad sallallahu alaihi wasallam katla kana fo kura ko nan jimi ko bana alati mama ko ble e yo ko bana to kira ko bana azamzami de fokum zamzam de fokum ble zamzam ji jarawa o be de wala sino be o de ko honna men doro mi o bana alay kaba ko kadre adawra tamashem go ma jaw nyata kula zamzam kajja ji chama mi o bisika mi o auto zamzam ji kajja o kam sar muhammad narano mi o kajja ngama kunno ne wonda kam zamzam ji adawro dara wa adawra koy ala don da la jebe sa ay na mi da tiba zam 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 ako muhammad man zamzam yi niru atay ni ba fiu nga kaba ko do ulutla ko bana kaba maga ngawo aka zamzam ji bana wa o bay de ay o way o tiba o de subhanallah zamzam yi la sule chami ako tabana jori ni me muhammad na to do baraw de traw ko mo famwa ma inda ko yer fero man dalay bakin ama asna ka fo ma ako allahumma sallallahu alaihi wa sallam taala ibrahim wa ibrahim na kamidu maji onge nabila ibrahim dew ana moda be no yo ci ko wa nera muhammad na me ko yala yo mi nge broma physiquement wulo dewna o ne wulo dew equity chema ma probably ne mo ko o ma yene ni roke silama chema ni musoma farafin faraje mama ko la ilaha illallah ko be ne deni ruhaniya opma o ruhaniya oji o mi no tiba ala opma ma beto ga nyina fo ba mogola ni de do wule ka jo mi mina zamzam ji propre am o ka ruhaniya wala salatim rahim ya bin nefo ما إسماعيل وكان صادق الوعد لا يرتقي كنو شنو نجمانو أيوة كبارا مني الله قدونا نوي نالا يريو فو باب ما قدما يا مراني سليه بو أنغرانا كلاو يا هون ماندوي era mi meka kurana kala emin globala yala ifana bi kadema ya morani seliwa selwati sera au kaduguna bido ko selwati sera wa tere era mi dudige era ko bita isebedo ngadde wo muso wo atido ko selwati sera abeka ka kay fete wa selama duguno ani ba kate wayta muhammad no fede muhammad lasulu no ismailai abni imam ngudug vale makana yamur ahla bi salati ni salawati sira abaka dima hay abula kasali bulo babaranna nimla qabay abula kasali wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ala fana barak hen gele yara do ma jume do ko barak den gele onene mi ngame muhammad nofabi sallallahu alaihi wasallam yala amana kaddu kona bete wa natete o mangaro ka wa sirabla mede ako rebe mi nofo ennesa ala deli ala wele amma ala deli kanga do adama de sebela ka si hake mi mo ema yoron do kumpoile ismaila ka kisaina anama de ka ittiraru amman juy mutarra kono gwa na atwedi tugu foite anama de era ko ni sirala foite ble gwirna pew ala fane era yana me kam sayala ore kara zamzam poli
o arma de ka ala deli ala nyini ikalla halawla ikakono waka kan sini hagay nemo iwe ka mi wala ikanga la habla inya ko ka sini hagay mo ere ka fam yani ka kudo ni ka fefe mbey o be fli krefe ikadi gala kumebe iba Allah subhanahu wa ta'ala bone sira doy on ga nyunu ka ala wele chamambe anyo jigida manga la ala mnu ga misinga o ka tolla ma yoro ala ko nanyi morala tade on ne ro ke wa etsiga tlu ala de la kasa ka la blu ay e bi la fiya sira fe anga muso de nguma la fiya ro jime patara kuma gulu fanda banda ma teme do yarate ala ne te chuga be de ena la che wulo babi siga sigola chugudi namba to mununa ka kashala dala arama de ka ala wele ala deli inni to kanga bla ismail bla rola to tablo ala ne man nyena ma je tato do ni de amnam la kasara bakono amnam la blo kono ni tato da halak yorola ko ismaila hal to ko jisma jimno wa fetu mi arama de ala deli kanga ni la halaw de bla hakilla o kuma nyaji kon tew ngunani kon tew olu bi ka ke wala sare o do tibe fiyo musabo jabi kada ka sira serola ka ke chumi akira onga anga do uti sede anyaru jigida me feminu nga nanga mira koron fa amsungo taka atafa ka ake la da sige te kawli ala ko mane wudelde yi dalama nga yira kono ko ya operato yi opma demaya ka wiya mran seliye era mi detugu fan dutugi fana ka seli katoy ka ala wele utola kadanga muhammadu min ni qur'an jigina ka alak ngala yamura mini o ye wuli du tlama fe ikala wele wili ka seli ala wele kala wele muna ebla me kana bara mina o ye mo kanani dusuku tebulo dusuku be ala de bulo opma ebi tugundigi ibo de sugar blood spoona ale de mo na ba e muhammadu te e jon lu jon sukota shibulu opmana deme aka yamura ni seliye o ye chen ngami nganga jugo yawo ye mi nganga cha yawo ye mi nganga blaw nyefe o ye ere dutigi ka duskuna miri i deme aka lalaya e kango fo ala de ka chaya wala kra di markete ko ma ala ko ala kra kunga wa wada'na anka wizraka allazi anqada zuharaka Muhammad duni bami ni ngangata na ngangi kokari ma donte ngala dondu ni ma ko ngala donta ko kardere ngai ke kuyera ye duni ni alama kakata ya da tabamo wa wada'na anka anye donta go ika allazi anqada zuharaka duni ngangi kokari wizraka ko ni duni ika duni ngangi kokari dunia jumenye ala de ala kira de ala mo muhammad ya de ala mo mi kakata misaga dunu manguri kata dunu mi ngaw ya rama de weleli kana ala ko fa ala ko kana bireta ma fe kana ma ja ko ya taala duskun de bana duskun tebulo ala ko ma ga chodi akwali kanu korfo kana kan dimi ala delle blaga ubanu go be romine ala nya famu ala krap mi beto grondola biru fini jugoro krengere
muso min ma yɛrɛ jate fana alakira bɛnɛ fɛ don min kɔni ayi seligo man ka yala ka daga ne ye denmisɛnnin ye o muso yɛrɛ de b'a lakale sa n'o ye Aisata ye min bolo bila n kɛrɛfɛ n tɛ alakira sɔrɔ n kɛrɛfɛ sinaya kama n bɛ taa muso bɛɛ ka dayɛlɛ m'a sɔrɔ kamalenkɔrɔ tɛ yen n b'a fɔ n yɛrɛ kɔnɔ o tuma mun ka di alakira Muhamadu den sa ka tɛmɛ ne kɔfa sin ka di Aisha kan o ye fɛn jumɛn ye n'a kɛra musokɔrɔnin dɔ ye mun na tun tɛ ban nka m'a sɔrɔ si fɛ yen nka nana sɔrɔ alakira a tɛ d'a ma a bɛ kasi masangala de la n ko Aisha fɛn ka di Muhamadu ye ka tɛmɛ i ka koyi o ye daba masa ye alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ye daba kasi ala de la ka doni bɛɛ diri ala ma ala mɔgɔw dusukun bɛ de bolo adamaden yɛrɛ dusukun t'a ta ye adamaden yɛrɛ dusukun t'i yɛrɛ bolo a bɛ ala de bolo kuma tɛ musotigiw cɛniw den dusukun a bɛɛ bɛ ala bolo wala ne Muhamadu birilen filɛ i ka don tata filɛ ma ka don tata tɛ ne ye dɛ ala ko Muhamadu ma fa i kekuyara dɛ ni kun i bi nda ni kun i bi yɛrɛ fa ma don tɛ ala don do i y'a da taba ma wa wadana an ka bidira gale an ka da zara ala ka ni Qur'an kɔnɔ ka Qur'an kalanna o kele ka Muhamadu ka o fila ka jarana ko mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni cidenw bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn kan a kelen sera ka baara min kɛ cidenw faralen ɲɔgɔn kan o tɛ se k'a kɛ gindo min b'a la o de filɛ nin a y'a dɔn de ala ye n bila baaraw na ja adamaden baara tɛ ala yen lajara bɛ koyi ne y'a faamu e yɛrɛ de ta don ye wala fili kɔrɔ a ye don da taba ma ni kasi ye dugu tilama fɛ ala da la ala y'a k'a ta ye dɛrɛ a dile yɛlɛ ma jeni mi dɛsɛ aw bɛ Umaru na cogo dɔ de bere kɛra k'a na wa n Umaru murutigi de kun don n bɛ taa alakira fa Abu Jahali fana fɛn bɛ o cogo la alakira ko nin ko bɛ cogo min dɛ kotigi nin bɛ tɛ denmisɛnnin tulon kɔ wa fa bɛ sitana na de ala wa nana koyi cɛfarinba fila min bɛ maa kɔnɔ kelen gosi ka na ba fɛ ne ye se dɔ la wa amadu n'a so a bɛ lakɛ mo Umaru Faruku a bɛɛ y'i ka cɛw de ye min ka di ye o fila la o b'o kana fa n fa fɛ ala y'a tigi sen da Umaru kun a wulila k'a bɛna alakira fa ni muru min ye o muru de kɛra ka alakira dɛmɛ sallallahu alaihi wasallam o kuma o ala deli kelen denbaya mi se a kan o y'a kɛnɛ yamuru ala bi salati min ka bon ye min b'o jukɔrɔ o de kan ka caya o ye e ka dala kasi i dala ko kan ka caya ala dala i denbaya ka lahalaw de la ka tɛmɛ a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan kan e ka a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan e ye ala de ye wa o bɛ se k'u lama wa min kan ka juguya o ye min kan ka caya o ye damakasi de ala dala o kun ye ala ka taabolo ye sallallahu alaihi wasallam ala y'o fɔ kuranɛ fɔ fan wɛrɛ fɛ inna naashiyata al-layli hiya ashaddu wat'an su dugutilama jɔli a ko i k'a dɔn o ka fari dɛ ale bɛ sitana bugɔ fɔ a kɔ magaya ashaddu wat'an a b'a bugɔ fɔ k'a kɔ kari maa o maa baara don kunajɛ taamasiyɛn filɛ o su o su ala kɛra sallallahu alaihi wasallam dugutilama fɛ ale tun bɛ nin zɛli in de kɛ an bɛ sunkaloba min kɔnɔ o barika n'o nɛɛma an'o barajiw denmisɛn ni muso nɛɛmakɔrɔ bɛɛ ka se ka dɔ sɔrɔ la o kama o tuma na o seli a bɛ kɛ silamɛw fɛ su kunfɔlɔ la n'a fɔ o ma tarawi sunkalo jɔja o tala wolonwula min bɛ kɛ misiri kɔnɔ kabini sunkalo su fɔlɔ ala kɛra ka dugutilama seli de nanen don su kunfɔlɔ la muso denmisɛnw maakɔrɔw muso sunkalo barika a nɛɛma o kana fɔ si kɔ wanta kɛ kuma ɲumanni ye dugutilama kelen in de ye sunkalo t'a bɔ a cogo la sunkalo su ta laban in sa n'o ye fɛn ban dɔ don o kuma n ka molo fa joona ka n dafa ka n kini fa ka numa fa ka n gɔngɔ fa ala kɛra y'o lahala min yira o kɔni kɛra ka sin ka yɛlɛma misiri yɛrɛ kɔnɔ sa n'a fɔ ma itikafu maa fila bɛɛ ala cɛ fila bɛɛ ala misiri kɔnɔ yan muso kelen bɛ sanfɛ ka yɛlɛma misiri yɛrɛ kɔnɔ pewu
o fo mo itikafu ala kara ma ketedi ti ma toro akalangati ma wara wala kasno wala wana tura kunka wati na ala mame falai kana sutan yelema ko ke minui abidamne mikro manga be fa pe wo fa be kala kala digi ataka la kala digi abaka balmo tonyo balmo tonyo minu de salama ku tonyo ka desa kasnoko ko ya ala deli ko ya ala kala digi akana muhammad to fala ala kala ka batu tuko shima jon bali jon tonyo abada amaso o bida kokura bida aminga jugu ala bato ere nga ni yato bida kai na ye kulu kede na kira nyana ma bara wore o famdoni nga ala bato mi na la kira na no jira eki jaka bida do la ki nye wao ka wa mana wa be refla ko damna jimana na ala mamme ibadatu ala bato ere afofe mo ala bato ala kira ala bato chuya mi njira sam wan sabakono ko kejo ilama falai ano bula ma duska shila ma to yana shutan ka to nyman dawla ka waru fana do dafe kana mo mina selu ke nyara ko to ke mina fo fin atoydi balo atoydi balo nda nyama bannu oluti jeru firewa wala ko ndo wa kete udu sanu bla kata korana kala ko kawnja o man sungalo na bunu kay bon masha Allah kan kata msirina be tawba ne jogo nan ke bari kata mo jango be ka wordo soro ya kara warni de inna lillahi so fe madam ne ala ni raka tala o de ba kata kana ka almam de jo mo nyefe seli be selmi ngaka ke mo ru ka jurumu ka yafa e ka miriya yo ye opma ni kashibuga ere folbe kashibayi kado mira de bila mo bi ko nga nere kan wor soro nane a jwanya fe opma nga ka jako so opma na nguso ngare ko mandi sawere no mo ko ba ka tori ala ko do o wor mun wara ke nyonga ta chena a ku chena dimsen no a barake o ayno mina kan no ayno ma kan no mo o mi disa opma na bolonda nyema bannu opma wala o bi dogandi fe no ko da lere min daw kacha ala mi ratay o ko do mala wasona bu bulur kam nyona foy taji goron go o ko ma almami chaale sa wonta almami klede kanga selege ngayira ba me almami do babla han do ba tay badu kate kelenyi o kunu tiyara la do mi ge kado he la ilaha illa ni ala kira sallallahu alaihi wasallam shakul witri ala bokani sabbi an kul ya kafiruna oye shafi jogo fla mige no wites shafi jogo fla sabbi subhanahu wa ta'ala jogo kana kul ya kafiruna o witru mi labaen kul huwa allah ni rabbil falaq rabbil nasi ore bi kalawla ala kra wa ka sunatu ni do rek ka kala la ba sa ba shito la e ba ko sisa nga kadi o kasika don ko chena beta of mana asunga kula rabbi nasitati o mana bora kula ndo ko ni bi kala sa kanjala kata ngene bo ira baro ni be ko yejume sura bi kala yo bete kana rabbi nasita mata akulu wati gabli rabbi fala ko tiabli o na kala mo se ne ba ka salam la jona aide na bora kula na e kunutu damne pati do bebe ka ko ni ya soro minu be abe minu go fe na suru be
ara gairo kanga ko choni ba fo kunde nga ka be ka jana be lu hakla ko be ka sabab fo boy sabab ana mena nga ka do fuma nere ka ka di ofuna amma ci go sawara ko nere biso ma wuri ka faranyere nga fo no be bola utala bni bora be kenu ngani ade o seli jole be mini almamire ngani yana bara yara jitei war ko no wato waydi dufa ka fa o de be o seli to waydi aka ala kama ako min ngani nyuma awla aw nana aw sabra nga almamiya an ala cha mana ala kama wata ala nyinna ni tlakara mi dama bodai kan ja kunyo de do yin zama kunyo de wala ko inna mala amalu bi an yati abi femi ngani aka barala ko ne basara no de misaka soni nyama kunda ibulu kurunga me no chena e fana mi ndaw chara ko jude sono bokane ka ne ba ko no ala ko tafiyo wallahi ni ala ko do ibina miri mikro manga be ka fata ka dotonyo sigida be islamaya kele han islamo do afodo danda kila pia sona ale bina wuli yala ne ka mikro manga bisika dablewa afo bana ba totei no sino ko pumai sai bana fsame e ka mikro manga yokunu arba de kanga miri wa ala kirami ya ke sallallahu alaihi wasallam na faraku ay kama ra'aytu min usan ay seli kuma ay ne seli to yi kuma la kira da kuti sallu kama ra'aytu min usalli ay seli nge kuma muhammad ya ke chugo mi ala kira ya ka tukulo seli ala muso ma wuli ka basno kala abe muso mi fei o ta do asella aka sel to bali tno wala fiu aisha ba wati do na te da tsira abi se nyonni mi ga ka boy ka soro ka te da wala le ba kala ka fa wulla hondo mawde na keto ni boy kana ke jomana beto ni adama de beto ni shutan muhammadu rasulullah ne cheno blay ko bi bode ngala ka shidamo ampe be na blakana kaya abina foko owa ni ngu vora koy hanno ya sorande du golo kabi kadaka amada bin ala ko ka wala ko te ala ko tabo kono وما كان يامر اهله بالصلاه ما يمود نو في انا ما دي كان كي دغ لون في دما كشباي على دلا كدما رد تو غروندولا اي مي دوتيكي اي كان ولي كجسمتا سيتا جسمنا كي تيغوا كاكاش على دلا idenge mi ni jigiti ala kan la halo de muso ni jigi ala ko abe fone ne de udimo kabnu wolo do afara ala ka bolo ma bolo wo bona fa ne de kan wa kende no wa ke bae ne man wa ke fu fura mi ndamo do to ka siro ngalo o mona ibino yoro la kibina fika ke itawdo ko kala farala de afo ko tigi ala kira joro do kolo wayni wala ne maganga mo magana ele ni akana fo kabi dimisen nungwe ni bre dali blaga ko kamnu wala obed lo mi dila to fo do surba yako to fo do bengal ko aw kara silamaine nane sisa kabi singa ta bere tawde nuwe atikate de ha minga bo bre oye ala de ofma dutigu folo mina oye aru ka wuli dutla ma fe ka seli ta jusmana kala deli ade nungala halawla akanu gwe ala kerani wala ni maganga umo fatu maga kale bede ata apmu gora de minga jinata sika bwa wala de minga lomiti sika wala de minga soboti sika ka abwa azasona ble ni mbeta bana doni dama kashi tatu fiu ngane ka fariani ka birebla ala jorola de rebe buliga tatu ga etwa kika duti wala amaba ella fiarawa malla fiade ma bebe ko fo irebla jiem fesade ni cermo ka sa dengeta wa ayagwe am so fitini denga flana nene mo iflek yera firim mato dugono ka frangi na ka chala dala drog talaw faw baw mamo akana de nungwesa akanu bugo ala kare furam indi kunu den jeno faw mo mun autota sebe ka fara yawa
abse ka dulomina ka dulobo ala wa sabali mi ma bo ala o yala de duskunde ba ala bulu onga ne desera o min vlay ka sokono e itita fura do ala foi itita wor do ala ka sai ita jisumana kani te da ala nyefe ala de chema amusoma e de adnemo kabunu wolodo ango e ku balo anyo de deli fe wo e de bolo wo bonana ango iko no ka we de bono no ya o kele kene kele fo na kabunu ngore wo fle ke nga chendam na ala woni ka sa desera koy nga e de sa côté de ala woni ma nyene ma kara le buye mulo de jite be msaka jigida minga ala tinyina mo wa amul make eni boy shije e ma do ninga yeda kono ala nyefe ka kora ala yawa ika bere mla doni sa drog tala intoy doni lomina intoy doni yena kala hey kuma no fa ya la de karta ne bora eta nyono na ibini kanyina ma kefu chawnu me giringa ubi check fili seyer la bari mod ma fi ko hakli sigi ko fe bisura ka wuldi wuto ka deshi alla twade alla nyefa utola iba yela mabina mani karam ko inne yo gwen ho nyam ko dedo ho manga kesa ne ga du e ga kana sede biye ibi yera black ibi yera dj mo fu ama yera fo kata dinga fle kata dum ho ga ay ko ta fa ya gwen gwen fle ka fo muhammad sallallahu alaihi wasallam akashira haddo mi ngo fo de biye fo ka fo sahaba ye ngan ba do bina hina bena sahaba ko ni kan ba kulla aw ne jonyo ne anya be nyona ma ndaga do nyomla ma zi nyomla tama nyobe ay njo ata ngan ba ye minu manye ba tayi ba yo tayi ba tayi ngo yerbe na tabe kulla la ilaha illallah rasulullah menulde olde ngan ba hina bena e chojme aku ka wati fitna mina boyade fo dutigi bi kuma kunve ko chaya ko jugu iba ko fatodo alaba bita kaburu dola ka fo kaburu tigi mo halle ngake dayoro la o kunga fusane mo ni nyana may ko nyana ma de bitani ko aterga mi zara jona bita kaburu la karsa halle ngake dayoro la ni lebu me ngadu gono bide nganda do mitamini munda fami ngadu gono kera munda fami ngaye ngadu gono kera o yera munda fami ngafo fora mi nyira fawa mi dugolo joro hal nek ngake daro sa kere mo lafiya sa kere mo sutray nyina ma de jigi tigale bitan ba shuwe nyala kra kay sabo ko ya rasul upmana akobe chugumi ni fitne kero chola upmana ko farda duru mi nombo ka upma utat nage woro wala ma wulun flanye ala kra kulla fandi farda ka ngafal yaqduru lahu qadrahu ala kra ne fata ku kanga seli ni hihini ngwani mi ala dala nu mo ke chugota kula de ay sisa o nguna ala dala kamo dale to gorondala dugutla ma fe o tige yera jira la de ay kashka wati do bisega muso kunu ko basno wala o du seli alakika wara flani abta shudan ge yo nga ko be inala che ira jira kamno woro kashira mi kanguna abto de mi gorla yanya awna ni sabe de ke chuwe mi sega munga munye kasro mi me ka fone pati kamno woro kashanya jila fo boji bijigi abi nguna fa nguna ga muso be kun ko basno wala wati do afode ma duplo seli afode ma dua afode ma sala ndagura salatu yere agora ni ngotas ma dedo sala yasla saliyan sayasla naran tasma do dedo atasma yoro masa ere sebe maminye ababulo amagora tala ede magobala watake foye ni farkule avado nana otiyorla fati ede ada ababulo ede magobala eti munge
vanfla boka fili ibi tora seka ibi kurukulo musa munne tike efesa musa kadi o ngala ko au nyetere na mo gatsega kerena mo mato ko flesa anga ite sai kanguna ne ko nyaba aula o tasma do de fleni nganu baya kade nganduro aka kade anga atwadi nyire kaye ka nyire mo jife ngane nyetala ala ala ko idu kuna ta yeme ko ngana tiyede ke telefalu ke kanguna nuke sola ya sala sala ni bomandledo atwadi nyongoshi wati ibai berekena ubitatige oka sega dogi kanye abitasma kala ke tasma na kuka ka shoro la kuma na magayral troka boka akuru ka bena afinga o bare na fuba sola ya sala salian oni selbe kulukule no selba la ki ka tasma de be ngata tasma bolu tayna mami jigida warga tasma be ala jinte fe na tasma be ukmo be ka la ki kade ke fuyeni sanu bleni ufla ko de la makana ke zirai mo nyekoro foi akashi ko de yake zirai kisa talable farado ba kisa indika foi la obma salama dutki nyami mi ngeme du kono be jamano kono amadu go mashila wala kare ya fode drogu lo ona nyono demso cheme dinga cheme ala ko dutki wireni faria dabla Muhammad ya faye Muhammad ay furami bo etgarola abma etgara ne ala la sage de diskun obse kana kanye ala na ibri kakashisa ange ko mi jigida fawra ga min dene way ka fariata andara ko jede anya keta aya etara wor wayde no ma fi wor bo koy ne nyeji mosa ne do di mon no bona nyefe ngande sara koy amal maw wala kra wata ko re nya fo ngwatisi fami yu dla folo no e mangawi wa o de selkele nyedu tlama fe o mo wakena amuru ya kana ya amuru ahla bis salati kuma ka apma ka dima ya amuru ne sele ngonga ko ya amuru nye e ka nga minga du tlama fe o de ni wala kra de hoke zawqtuha bilailati li ahzani alay imam hadi gadda kuran do defo tarakul ghabuka ubaddalu min zawqihi zawqa du'a bilailati li ahzani ala kra ni wadra ako sahaba kun lamina akore manga kun lamina yani sahaba yace oye dloy ko shen duru foka chawo et lenu shukono kumi ngana ngana kadunu fo kangonu fo ikomi tera so shaka ya foto mi foka joba to foka chetana puma be nyo bege tera shaka ko ti sabo foka lala kune fona puma kede de tigi 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 كم مهدس مستنتق الإيداني قد صار من محدث الرحمن ميغو برو فو اني كان غونو فو كادو كفو فو كان غوني بمانيويا كبر بمانيويا ala momon nani oti lawno yele mana falay kan na flow seli kan nyumonge kala nyini fo kana ke ala bmanyonye muhaddas arrahmani qad sara minka muhaddas arrahmani so bitalla ba fe ahyayta amwat alqurun bijalwatin ma za yumasilu bi hadha shani muhammadu afoni zakeme chama shununu minun de ala ko kalamo shetana ko ko jogo ko nya ko nogo be ni kufa na no yela ma fale kana anama de kabo banya na kana anama de nyumana ka anama de ma ba kata meleke yala ahyayta amwat alqurun bijalwatin ma za yumasilu bi hadha shani anya chide ngome anya dalika ba kome ala mo no yo mo wele kata ala fa be ngai ta nyona ama mashi ama ateshi je fa ma za yumasilu bi hadha shani ترى كل أبوك بدل من ذوق ذوق أنا كعبارة نورين
amma dakuriya kelena kira kana ki nomaye o te muhammad de o kira ni famiye amal maw zel kelin ala kira de sahabo mo ayin ladigi sallu kama ra'aytumuni usalli akana salin do de aya da shaka de ay ka sha Allah dala ala ku dalere setigi ababulu wa dabara awde kam ngama nyin na sabay de misaka amma ni girbu na dala gariu wala ma yuga donglu damne yera nyine anna mena fere takadin wa kataka bonala ino fo o imam hadi o fa ko ay ni de ako ala deli bar kanga kete de nga doni ebita la ala ne be yaw amma sabe saba cheni go fayna mi durai sam bisaba ke abaka la kele nyina ala fe ala ba ka fayin dadi akala no jitigara do mi kala ne jigitigara o du jade ala ya dabo kala ne ko am do mi karam wonde tara ne ngam non de ete foyla ya nana ke e kan ne de e sama ga ala mo jo ala re ko mo katiga do jabi ne o meshiro o man ngam non de ako yo me akwala hijabu ne no e ka kuma cheshiro ne ni me kala ne ko karamo kama ko o me ko kele o ye jigite wa ka ko karamo mi mu ra gable ne tara wala ako wa ka cha sambi mu wan kono ne ben na ko ne jigi mate ma ben mi fa sho mi fa ne ngan jigi mate ala masam me ka fa ne ko ndadi do dala mina fa abadi o ala te fly o ne de bale dala yo ngakara ne kuna ko fa tara imam adi go duguje ala ko karamo kama kuy ika samuga ani ko ado nya be mine ika nyini fedri mo onga mammi ala del dem na dane ke wala ma ka singe jona ati sabala de o dengu laje ke e ma do de kado mo e go wulu ka singe pege ka fe pege ka wadola o kana ke lalani ke ka wuli ka dama ka shala lay desere wala ay tara wor ke do so ni ato di kabano ni pribara pirula be jori anyana wa mohon ka farafla ti de sala fiu wa so manja manne de serola de am far ko ka danya ko jugu ay do nga do bola wa zakati folo pame selde kunga as-sala kana yamru ahla bis-sala ma bodi no wa zakati wi dilu fanake alamo bi jarawo farko fana jaga kanga bo wati do banaw kana wajibi non na kana Allah to ma juya atanu ka daka na bal mo njeji toy delma min nani kadala kana bo langulo segi nime ala ka tama shewe ka nyeshi amo kan la jarabi mi me della ma foy ka ala amine mi ne ma foy di alamo ko mala kraw kemado alamna ko doy ko ne ko moto tara dumini nyim fema dumini di e kono be go ala re odo to de sabato na ko bala ne de ko ado mo wa imadi de o yene jege ne de ka jodo ne de ada de ne ala bulu ne ya de se da ka se mo ki la jarabi ngi ma famde o kemado do fema am singa minati والذي كما بنسك فو اياك تاك تانغا انت قال دغده وكان عند ربه مرضيا ما مني كول كراني سيغتالا اقوالا بجيمو ده نبلا اسماعيل ka dakuriyani jugoni o mi me ka fala kiram mo geta mo gelani igado ala kara so foto di flani o kana yamur amala bi salat ataka ba ismaila di kunga wa o bara ere fami o de flani wala kran di maga ngom fatu maga kale wazkuru fil kitabi idrisa ko kitab kulli ngono nabila idrisa ni ba fe kale kala hala nyuma do kika gafe wala jano qur'ani innahu kana siddiqan nabiyya ala fana ci tigide wana nyumanu
dakuriya siddiqu abo fota e na man jama kunga kadaka misaga na man kado na so tawrata ma ko kunda jama fomo ko minun dara la ka luge itafla alima nyama do pay nam may kamo kamo qur'ana wa siddiqan hal maryama yare wa ummuha siddiqatun ya wa ummu siddiqatun fara maryama kunga suratu maida la kana ya kulan to amaka tro ko dawga aga siddiqa yakun siddiqa ka fo maryama kunye tigi muso de kadaka magutu mala tawrata la auto yo ngalo ndigala kuno surba kuno do ko mamo oni qur'ana kende kan kiran nun ko gaje bebulu tise ala de abe nyami ورفعناه مكانا عليا ne alaye idrisa korota kana ila yoro min ni were sangorota me kusobe ulaika allazina anama Allah alaihim minan nabiyina chedu nabila idris de ko farasa ala fara ka kisa chama be on barola ala lagodona ma ko nabila atwari ni memle ga terke kunu o ni teriya bew ni nyonje kun o mana ka ko ni memle ga mo ko ebe saya minga ko ke bolaw kesiga don ngen nanga yiwa ga winda nge teriya termo ga bara de kana ajuyate ay teriya kamo mana ko ni memle ga fana ya anibo ay saya samu ay ko teriya baro dum kasroga ni sigalai oh o teriya kile juru kamo ma ko janama aljina ngatu yala ni memle ga tarna janama kono ko yala o kata aljina kono ko yala oh anana ke gami gata ko aljina o de tamal labaye ka ni memle kamo jana afrani iduna aljina kono tibo one duna kaba o saya fana ne o na kaba o ma mino tere ma ga jojo asenda ba ora ne kon tiba bile de oh ta oh sida ni mele ga jamba ta don ale bal jina ko o wara fana ma kila le ko no le trisa abe sabe bo ni meye kuma fu farale nyonga nabi idris alayhi salam ala ka cideno sigatola ibrahima ala ka cideno musa ala ka isa ala ka cideno ngala kraka sana yala la alayhi salam ni cide numbe jirala la no ciden gelentei na nyuma gelentei ka fo onni makorta ka kata ala ka masala otei ono nyuma gelentei ko mi ni ko be kabru kono lola ko taka aljina ne mano otei wona tabe u daraja mi u joro mi o dimu mo ala fe ben ni be rokle farana oni idrisi ni nalaga kisa kema ka fo nimna mlaga tere ko nopma weni taman nunga opma abana ka bali jina kono ko wala tsiga jara kadaka ala ko martido ala jina kono ko ala duna ka ba wa esa anene amna munga abli abana oh dirsa ka korotali makana ni yorola alien mi ngorotame o de fora ona bela isata wajme barafahu allah wa ilayhi mi wara ko isata
وتعالى جنا كنا ده وكوني إليه هي رادو كو على رك كرافة وما لدا قتال juga me nabila Idris fana tay o ne ni ngal sa ala be mini joroj me ala ko wallahu fi samawati kolo du kolo ani choya na la kasani ka wona memo ne te yoro dola ne de sangolo da ne sangolo la ne de du kolo ne te du kolo o ye dafe nga bara de ne de choya da choya tene ala la on ne ko nabila isa ko be ala yoro la yoro jume isa be fa be fewa bene ka mushriku ya dabo sade on nabila ibrahim akunga an lutu kunga inni muhajirun ila rabbi ne tato fle nye jira ke ndato fle ndaba ma yoro la oyo ma nyuma ka wala ma ala doma wala ma ala nyini ba ka bo yoro la yoro mi ti fere ala bato yoro mi i fe ta fere ala bato la yoro mi o itale ala yoro la ngo bi famu o fara nabila ibrahim akunga o nga ne sinanga ke kesinga yoro do fo ala yere la kwa be o ye bara de soro sa ala de ko qur'an ko na tawra jamana ala te yoro do la ni me kibi yoro do fala mana aw ka yoro fla de aw dango sangolo du kulu ko ni me kibi yoro fo no ma fo ko ma fla bela o ma isa ba fla bela ala re ko nyama de ma fla tike nyonya de la fo ne ka ko sabana e sabatike nyonya la fo ko nan na da ko gele la fo ta ka fa ka so ne ala bi fe o ma isa ba fa be fe wa mana karo ka fo ye fembo isa kunga mi na tarake shirku bay wasabata ci wayra tala opma idris na nyuma nga korotali ikaro ka fo daraja ko korotal do ngatina fo farat kulula ko atoy korto daga ka bodu mo kata sabe la no kundo ala kira sallallahu alaihi wasallam alaka korta ka beka nga far kulen tate daraja do alaka turu ngoro do o Elias no Elie alefana tammi fo ni christian balega do bana Isa law de kam ko fo kan na ko flana ke abbe ni na miri afuye entre fol mo ye talo minge kabbe utal na guru mina kabbe fo ko kulo ku je ala kira ko mando abuna talo kelela ibisinga o de bara ere konote dawra shitanga kramo dagono ko fili dagoro fi ga soro mando ndo meno yo suyake chora de afo ko anyebe mando menu ndamna ko nya bawla de utal na gunguro na abna be abna talo kelela wo ubena fo ko yelama nya bala fana bena be fo ka yelama o kele de flanga do bondo fabi o kama nya fu yeti koro o ko nun na nyuma nun ko fo ko fora olde na nyuma nye kado nunye moye ala enne make minunye minan nabina ko no nyuma na ko ni min zuriyata adama me adama dewni o kara wawiro adama dewni de o kuma saliya kun fariza ya kun yustabal ya kun o man hamalna ma nuhin ningo adama dewno igado nu alaki jina ne minu ngishira le ka kulu kono igado lu fana bona wudu o min zuriyati ibrahima abbe zuriya kile ki gado ko ibrahima min no fana be ka ko o fana bona kile ne do nakaro bona yakun wa israila okra yakuba bani yakuba wala bani israil ko yakuba de umara do o min man hadina wa tabaina onun yam moye ala ne ma kamne ki karo ko ne ala yu kerengere kaw kana iza tutla alaihim ayatul rahman mama ben illa halala
k'i ka dɔn ka fɔ ni ne ala ka dakuriɲɛw bi kala u ye kharru sujadan wa bukiya u tɛ se ka to fiyewu f'u ka sin k'u suuli o turu te kan ala ye siranya kama walama ala yɛrɛ ka wale kabakoya kama cogoya si t'o la u tɛ se ka to u nɔ na fiyewu kharru sujadan wa bukiya u b'u turu u te kan wa kasi bi daminɛ ɔ tiɲɛ dɔw bɛ yen n'a dara kɛnɛ kan cogo dɔ la adamaden n'i kɛra ala ye siranya ye fo wɛrɛ tɛ yen ni kasi tɛ alamaw ka tarikuw kɔnɔ n'o y'u ka histoire ye u kun kan ni ala ka kuma dɔw nana danginamaya i b'a ye u sigilen ɲɛ y'u bɔ ten a ɲɛbɔ in bɛ taa laban u bɛ sin ka to turu duguma k'ala barikada k'ala kosuma ka sɛnɛ segin ala ma jɔnni tɛ se ka nin kɛ ni ala ka kɛ ye ayi n tɛ jɔn nɔ ye ni ye ala nɔ ye ɔ alamaw kɛrɛnkɛrɛnyana gafe dira minnu ma ka kɔ muhamadu sallallahu alaihi wasallam ni a ko fɔra olu na maa kelen kelen u ka baara tun ye nin ye nka tɔgɔ ani jɔyɔrɔ ani nafa o dalen kun do yahudiya dɔnnibaa minnu ni kan ani anw ne karisalakaw ye abada a ka bɔ ko maa da u ɲɛna cogo cogo u ti sɔn ka da kan u bɛna o kumana anw bɛ taa mini o kuma anw b'a kɛ cogo di o kuma anw ni yɔrɔ yɛlɛ jumɛn ye o bɔra ala ko la ɔ nka n'o bɔra n'u y'o bɔ u ɲɛkɔrɔ pewu i b'a ye tɔni si tɛ to yen fo k'u te tura ala ye najashi donna mina alakira sallallahu alaihi wasallam ka cidenw sera mɔ ye ka bɔ maka a n'a ka masaya u nana min kɛ n'a ye u ka a tɔgɔ di kibaruya kura tigi n'u y'a barow bɔ bɔ a bɛ ɲininkali kɛ u b'a barow bɔ bɔ na i sera ka to masaya sigila kan de a ma se ka to masaya sigila kan dɛ a ko a bɛɛ ka nin min fɔ ni tiɲɛ don a ko n kalilen don ala la a bɛna yamara a bɔra masaya sigila kisi de a fɔ o de ma ala ɲɛ siran ɲɛ ala dɔnba i tɛ se ka t'i cogo la fiyewu sujada bukiya a kɔrɔ dɔ fana ye ka sin ka i bɛ jɔyɔrɔ ni masaya ni daraja min na ka sin ka o to yen ka gerebuya fini don a tigilama nɔfɛ i b'a ko i ma a tun tɛ nɛɛma na ibunu mas'ud y'o dɔ ye ale tun ye fɛntigiden ye nka pati mamadu ko wulilen a y'a ka fɛntigiya duloki bɔ kana don gerebuya la tɔɔrɔ ni bɔnɛ bɛɛ bi d'a kan an bɛ bi tile min na an ka misiyɛri minnu bɛ baara la an y'a fɔ n ka ɲɛma kalifa karakɔn na alimami dagabana muso sabatigi kɔlɔsi bi caro dɔw bɛ minɛ sagaw bɛ fa nka ma maa di ka nɔrɔ ka ye a ko nin ye tiɲɛ ye ko a ko he a ka alimamiya kɔrɔ cɛ min filɛ mɔgɔw bolo folokoto la san nin ye ko kalifa karakɔ ale ka lahala de y'a dɔn bosoden cɛ ɲuman dɔ ka fiɲɛ ka y'a jɔ ni kun y'a n'a ka finiw jɔlen
finya bafe anaga cheya finya jikan benne mana fa mana ayo fila ko de kana on no fe atwaydi katu wano fe bursi konana ni bi nogo ne so tey mata mutumo afode mo karru sujada no bukiya ayne ma ban be ka toy kayar ma jigita karmo isabeta laga hinana bay sajara ale ko ma directeur de pour war du lay chaple hanga chaple du e o jono ne masa karam go e ko loro directeur e ko loro ma bay to ya bebla chendo beni tanindo fle kamilu gona tina ko ma woro te ko fana ka lala atwaydi ate fobo koy nganunda akara ku to tunga fe banga boya ku katunga fe yo boya inde bla tunga fe katuka no fe ananga fin gulung katanga na fasu kona ananga fin gulung obana ma ko dimisa unye nu nya fawde akego ka nun zoro de aba ndo ko asro moto be moblu be donc anga dara jaw tekele ni ande kuru ngene ngono mawi aka ma buya tawde to photo plebe ko damne maw ni fano de kaka Abdurrahman Traoré Burkina bi Toroba Kante Abdurrahman Sanogo Jenwere yunu mbeye ma buya tawye menu nu be amadi famu wati mi atro fo itamulu to tamulu yalla fana cheta ngoko dala tina konye Toroba flam koni kada galu ke daraja do de sura ka ba gen so sigi la buya do buka anga numbe ataw de sanama ko ma missionnaire ama bela jele fo na missionnaire la aka ma buya to nyokol de to ko ne an na yira dama ka nga nyombo ya na minye yoy ko konna sa op mana ami bitaka missionnaire foli sababu fo ko kay anaka regional missionnaire anji to bena foli ke jema dawru kulbali ani ibrahim kulbali ani jadi on bet le yo tego de fo koy aya jija aka do ke anji to bena jijeni ase utrawre foi ani shaka bayele aya jija aya la deli asini mere ala del de ode do wi amboy ka ko na ko kita ani jadi ani muyu ame kita ka be foi akamara ni ke tawni kam so ni sheso be de fa me nyari ani be foi bulgoro yo sibe bayni Abdul Qadir Traoré Abdul Qadir Karako kalwa tenge kono be ay sabal time yuta wati de masabal te karaba ama ka missionnaire fo no nasiri ajja ka barawla amuzra katame kata sankubura lwel to baramono sanga Traoré be ale be jene owo male fana be anga foli baye
olu be farame karako kayno no boray amit ma kata mofti wala kulubal be anaka baranyo anga fuli baye katuma kana fana dumiya anga fuli biye salbu kulubali fuli biye ale doila katuma kata segu abdulwahab fuli ba abdulwahab ye no katuma kata sigaso muhammad kone muhammad lamin konate awni bilal fuli ba bele jelenye katuma kana kuchala abrar alera be asa wa mokoya ngalem no barana nyona no ye sore anga fuli baye ani jadi katuma kana bla adam sugebe ani flabo kone fuli baye abdul karim keta ala formadala watina abe banadula frakela ala kan wake jadi kala ba kulukoro mara abina fa albi anga la sigide do be wodo kono nyina no ko dumba umar jarabe mega fuli be sigato fa zegwa grafe kafuna ka duto yi wala kajolo abe kajolo fe me abe kajolo de fe anga misher me sed bomu wala ale be no anga fuli baye sumale na abe ka alaw deli aya jija kala njaba dabere be an musa sise anga fuli baye abela jele anji gito bina guni jenme idris kulubali ani aka missionary jema tota wono ay atware wono abe no sangare fana be min dara fengala kosaina akil tare tola kumando e sise anga fuli bale wasulo dugu daminani yo foila napo ibrahim napo nanko ibrahim nanko chendo angu nyina le ko anga fuli ba abele jele azigi matob na raj mesa chendo ye bolse bu nyana min gabbo be ya bisiga beta ka yanga lere be do bashiru tangara masha Allah ale be koy bele ba jama ja ki tangara insha Allah fanga fana be kolo kani chendo fanga be ato barangono lore wala lore be kolo kani anga fuli ba insha Allah taala sanangoroba muhammad dawbe ka chora ba fe sumale na anga fuli be bele jele babu ya jara ale be sidoba anga fuli be bele jele beni jadi ni boku ya kado kafo amma nyina mashiko buni anga wedir sulu bale ye shora bugo bable mugo kendo to wala be anga fuli be insha Allah nyoro flaga do be jalo nyono vana ablay ba yele be nyono kendo ay kay fora kendo koy dio sirbebe idri sirbe ay jien fora wala anga fuli baye ni singolo ina amma ina shiko nga nanyina ngrami ngo kado kafo anyina na wata kata ka beto wata singolo ina do ba bele jele ben jadi amandu la ka burkina faso fo bobo bonfara dedugu worodara bobo toyri waga anga fulbe num bele jele fo atwari dori anga fulbe bele jele kaya fulbe be anda sega beta itoma kono wari fana beti anga fulbe abijan boake kurogo basam
yam sokoro dalwa gaynwa anga misharu ben mele da kala ni me yoro ye anyure baraw kawla kusabe anga fulu bele jele fogana frontier fa fa wati bana kaba na telefon cuma nasi ga nyetro ngani ma kelen dona o bani assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh alhamdulillah me dota assalamu alaikum wa alaikum salam awle ka bami karim kulu walde kuchala bismillah fadal ana blada ka fala mala siyama ala ka wala hera da ma ka kira sega nyimandi amin abe usal saya travele fo ka ko fe inshallah asusa bakani bakaya ko fo ka ko fe ali usman sangare alhamdulillah kala mele kala bena jele fo alhamdulillah an jetira ala ka tungalo ba jama amin aga fo jama ka wati wera jazakumullah kami wasa to kala ne fo inshallah kiyan anya na kiyan ko koy kado zabrebe etoydi da dabrete alebe kolonje zurome wala zurome de etoydi alebe kolonje kiyan amma fami ya trawre ko ya sise ko inshallah kawle ka bami bismillah fadal nyamina ما شاء الله تيجي كل بالي بسم الله انا جادي الحمد لله لله جراني جزاكم الحمد لله امين ان شاء الله ان شاء الله أنا براجي جراني جزاكم الله كل بالي كم يوم نقبل جليفو باكوي مية نجاري على بلالم بويني كرامة 2092 39 2092 39 Radio Rabo FM 102.8 102.8 2092 39 Salam alaikum Aha. Traore bismillah. ما شاء الله إن شاء الله مرحبا إن شاء الله الحمد لله مرحبا نالا سلام نالا سلام أفهمنا وكلو بالا نالا سلام أنتي مية نجاري على بلالم السلام عليكم جنابور بيانجي جنابور السلام عليكم السلام عليكم بسم الله الحمد لله جل بسم الله ebe radio de kan abaro jinapo do ipma ibe radio de la umma mazi ka kana alhamdulillah salam kira alhamdulillah marhaba alhamdulillah anu wati okera jinapo jazakumullah aba beso de ambi ka tafsir wa ma ma sha Allah ka ambi ka tafsir wa alhamdulillah أنا براجي جنابو على كامي زرا ميا كامي زرا آمين كامي سانغورا ميا سانغورا آمين أنت هنا كاين ميا جزاكم الله أنا براجي جنابو السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام بسم الله بسم الله وعليكم السلام بس ريترو تابلو إن شاء الله أمين إن شاء الله آمين أنا براجي جزاكم الله السلام عليكم
وعليكم السلام. بسم الله. Miye gajuru alsa labla le me bunya ane karama 20 80 30. Salam alaikum. Salam. Abile kabami Awal kubel nabas bismillah. Alhamdulillah ini tafsir lama. Aha. Ini fakya surah rere. Alhamdulillah. Mana sudah itu? Insyaallah. Tapi ada tafsir kamu kalau. Aha. Allah dah jauh bela jadi. Allahu akbar. Alhamdulillah ini sudah nak berkorban itu. Insyaallah. Allah tak kaya nak tukar. Aha. Rasul haji berkata na ayat ini. Aha. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. Aha. Tanya sedang sana ada ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Apa pada kerja ini ya lah. Kami sini juga bingung kata. Aha. Ani sangat muka bangun putus aja sini bingung na. Aha. Ini korla kucu bulu. Anak aku terletak penega yang pernah tu jalan itu. Aha. Jalan ini nggak lebih dari kerapakola. Insyaallah. Alam baca dulu bela jadi aku. Insyaallah. Ala kang asyul batu mereka tuh kan. Mina. Ala dah sini kena di kerapakola. Mina. Ala kang yang ngomong. Mina. Jazakumullah. Salam. Mani ina no pamde. Missionnaire photo anyina nakati ko pew. Janda be inshallah anga fuli baye. Janda anaka mo anga fuli ba bele jele inshallah. Jazakumullah. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bismillah. Ni traore la kamu kita. Oh. Bismillah. Yo kita ini kali ni yala sebe silabe kagak sebe siricela sebe ni abe siricela kwa. Aywa inshallah. Ni aku beli coba na kwa silabe aku no kwa. Inshallah. Okay, oda tundero. Alhamdulillah. Nbaraji jazakumullah. Ni ngali flare be sebe. Wa alaikum salam. Salasu bismillah. Alhamdulillah. Inshallah. Salam. Alhamdulillah balma flaga ni ngali be. Salam alaikum. Awale kawami. Awale salam Allah desma. Aha bismillah. Amsa sira awale kamu Alhamdulillah. Insyaallah. Ajaranya. Insyaallah. Jazakumullah anga missionnaire men nara anga fuli baye albe anyina ne do ko di koy. Ni nali flabe wati banapeu. Ameta luka. Doyi ngali ke waman yu'azzim حرمات فإنها من تقوى القلوب ويلا دبر نومي دو دي كونوا ما هو بيسالي دبر منوكا اللي كان ينقال ويروكا لو فنا ينقال كي كابوك كيتا وسبنين جورو جمع سبنين جورو تسبنينا ني جيدا لا كاكو السلام عليكم السلام عليكم دولا السلام عليكم السلام عليكم Waalaikum salam. Tola pmaga ikap mate kame. Waalaikum salam. Aha bismillah. Gongna sa. Direct do gay. Aha bismillah. Aha. Inshallah. Amin. Inshallah jazakumullah. Tola khair baraji. Wo. Inshallah. Jazakumullah tola. Kami bablu mi kabbala jele fo alaga hine chorobala alaga hine madla alaga darosma alaga nadu barkata fe. Dina deme o yoro lay kusube
naka sanyalamani ami doka shunitle inshallah taala ina fulba ka dama belajele inshallah ko preza ki jija fadata baro baro la tita nyafe aywa nimi bi tafsiru kuna che nge inshallah taala ngali flamingara ka do ka fo sebe yadu chelo yadu bolola yadu seno jorote sebena wala ka deme ale bi bole bi jigi dala de ka frakse bi taife frakse tse ka foike nala ma femge o man bara femge ibi jigi dala de ka c'était frakse c'était nashi c'était sebe ala de non bara femge atigala ma ba jigi dala de ka no boray na fara ala kala horma fem bela jelene bala inshallah fem bi dama kata ala ko la ikanga gashi sigi chado ngajuru inshallah jazakumullah amin de la wati banan pep amin jazakumullah wele ga kunu ko chana dajalu ka aka moge kemetu ye kwanga doge kemetu yera do ama bati la ma chendo ama dajalu ka warti la tigi o kemetu ya bina ko dandame de kemala maliko no konto ko jamana tawla ngawma sinna kurana kayo tala karatilla gushi ngomale rekara jamana min labla la ko dugo o ko dugo be kebabi tage balla pian o be jamana ka banam yali jamana languliya fokata se kuna ko yabo de jira o ami do de ya rabbi ala kana yele ma bay maliko no ko ka araka ala ya kamon ngole bara ko jayni nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah summa alhamdulillah into anye tafsir kana kan bi inshallah ame tafsir lame ba bela jenen fo farajalani farafina kono ka damne mali region kelengelen bela jenena fokata bla allaban yorola kidali kono barakela fon ba kono technicien fon ba kono missionnaire fon be amu bela jenen fo uka chesri ane wulika jola sungalo bayin kono mama be ni ekara wulika jo kebagaye ni territoire ni fen kono sungalo nyere ka nyanamaya sirafe amu befo uka nyumanyana Dr. Sako anga foli baye Franci kono ni wati na inshallah taala o katase abaraka nyon taw bela jenema o minye jema anga chebay Musa Fofana anga foli baye ni wati na ame jema bela jenemfo ale tola o kofe Umar Fakoro Kulubali anga foli be aye ni wati na inshallah Suleiman Wurufana minye Dr. Diallo min forakela do as koduba be bangoni salimugula anga foli be u bela jenen ni wati na koni ma Traoré amafo ame gana dugu bela jenen fo zanyena ana lamini bela jenen ni wati na inshallah bishuina 21h30 amina nyon soro radio Rabo FM sanfɛ ni ala sonama 3h30 ame nyon soro tuni minye wati laban koni ame odilani wati na ame maw hakila jigi femina ode zakatul fitri kerengerel nyana inshallah taala bela jinengi hakili to alla kosebe ama wati labana munun taw maddi folo uka wuli ka joke nay jona akata al adirola inshallah ame pefu ni wati na inshallah taala kurisi sise amba folibiye anga almami ba arazela no Usman Diallo anga folibaye ni wati na bita kona amba nyongriya ni mamoun makobana 66 54 96 11 wala ma 77 86 78 53 radio barakela technicien MTA mau anga foli ba ubay ama fa wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.